Te perlok mentah kene ke video ngan ai ke tip sepi ya kikam lap nala ja Meghalaya ha ka State Council of Science Technology but Environment SCSTE Meghalaya namta kipus jongki project coordinator. Te sebon pe ja kene ke video hadu bandakut ngan pensyai detail lepi namta ki nombor kipus ka jinsiu ka education qualification pat kiwi de. Te parlok lada pidi ibarang kemai hakan deka channel sebab na like ya kan deka video bat kumjuro ban subscribe ya kan deka channel. Ka State Council of Science Technology but Environment SCSTE Meghalaya ka code application ya pi namanta kipus jongki project coordinator but kabdei ha kipus jongka contractual basis. But kelas dat ban sumit ya ki application form ko jongpi kadai hadu kalai hoi trik Oktober arjar arpulai. Te namata kipus jongki project coordinator ki nomor kipus ki belaj kadon tangkawe. But ha karta kapila apply kadai ha karta kabakat pra hadu live arsnyam karta. But ka age election kadai katkum ka government jongka Indian rule. But ha kajinseu kaba arp sanajar ha ka shibnai. Te namanta ka education qualification part ki shim mekilo pendap ya ka degree ha ka bachelor lane master ha ka education science but linguistic but at least sisnam ka teaching experience kamtam ha ki lower classes but pidi benang ban keren ya kitin English but garo but pidi bandon ya ka good writing reporting but creative thinking skill but pidi bandon ya ka ability pan produce art but craft but research experience haka education but haka selection process kadai lengbaka interview. Te komno ban apply namanta ka SCSTE Meghalaya requirement ha kipus jongki project coordinator job. Te parlok lada pidan kamon bat ka karan pule pila ban submit lengbaka prescribed application form lengbaka residential sha ka office jongka member secretary SCSTE but joint secretary planning investment promotion but sustainable development department government of Meghalaya. Lani filawan palang bau email sha o stcouncil@meghalaya.gov.in haswa kalai poitri Oktober arjar arpulai. Te parlok lada episode tenat ya kan deka video sewapan like bat ban share syaki parlok ke jongpi bat kumjuro ban subscribe ya kan deka channel. Kublai shibun.